Yes, kananya mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri two mu masaha yo ku igicamunsi cy'umugisha. Kuri two mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri enye ku itariki zigera kuri 24 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko i Burundi byakomeye. Kuri mikoro ya mbere ni Bwana Karemba Aimable, kuri mikoro ya kabiri ni Moses wanyu n'ibisanzwe, kuri mikoro ya gatatu ni umuvandimwe uri kudufasha ku buryo bw'amashusho. Bwana Karemba Aimable, tugwaye ikaze. Yes, Bwana Moses, nongeye kugusuhuza mu izina rya Nyagasani, ari nako nanone nsuhuza abakunzi bacu bo kuri Duniani Kote TV. Nkomeza cyane ndasuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bwana Moses, ari nako nsuhuza abakunzi badukurikira bari ku butaka bwa Uganda mu mujyi wa Kampala. Uwitwa Mwenyewe Mutiganda Jihadi ndamusuje cyane, ari nako nsuhuza umumama ukunda kudukurikira bitwa Muhongerwa Jeannette. Niko kandi nanone abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania ndabashuje cyane cyane. Ndasuhuza uwitwa Shania, atubwira yuko rwose yari hariya mu bice bya Zanzibar, ari hariya za Mombasa, adukurikira cyane. Kenya turabashuje cyane, ndasuhuza uwitwa Eric Kizere, ndagushuje cyane rwose, uhora umbwira yuko ibintu byacu bikurikirana umunsi ku munsi. Niko kandi nanone n'abandi bakunzi bacu badukurikirana cyane, tutagiye kwizimba hano cyane mu bihugu bya muri Afurika y'Iburasirazuba, hanze ya Afurika y'Iburasirazuba, Malawi, Mozambique, South Africa ndetse no mu bihugu nka Djibouti n'ahandi hatandukanye turabashuhuje. kandi Maroc, nimukomeze mugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Hanze y'ibihugu bya hano muri Afurika cyane, nkagaruka ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ku mugabane w'Uburayi, ibihugu nk'Ubwongereza, ibihugu nk'Ubufaransa, ibihugu birimo cyane Ububiligi, cyane Ubudage, ariko Australia naho sinasimbuka rwose. Muhoza Aline nagushuje, nawe ukomeza kumbwira yuko ibintu byacu bikurikirana umunsi ku munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta zitandukanye, ari nako dusuhuza abari mu bice bitandukanye cyane, abo tuzanye bakunze kutubwira yuko bakunze kudukurikirana, abari hariya za Miami, New York, baradukurikirana cyane. Bwana Moses, abakunzi bacu mu gihugu cy'u Burundi ndagira ngo utangire ubabaza ese bamerewe bate, unasuhuza ubabwira uko gahunda zihagaze. Yes, no kuvuga ngo birumvikana tugiye kuba tugaruka cyane muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko mbere yuko ninjira hano mu gihugu cy'u Burundi, umuvandimwe ageze gutya yikoza mu ibaba ryawe arandika, aravuga ati Bwana Moses nawe Karemba Aimable, mukanya muraba mugiye mu kiganiro. Yes, ariko hari saga imaze kuba ahantu bita Igitega boss, mu rugo rwitwa General Neva, nyuma y'uko yari afite inama iremereye cyane n'abitwa Bandakugayika ndetse na ba Reverien Gikuriyo. Ati iyi saga ishobora kuza gutuma tubona impinduka zihuse muri CNDD-FDD. Ni amakuru agezeho aka kanya rwose, ubu tuvugana tukinjira muri studio, ngira ngo rwose ubwo iyo nkunda abanza nyinjiremo, nako ndabanza nyakiremo abarundi badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Munanira, bari Cibitoke, bari Gitega, bari muri Korine Munangara, bari muri Korine Atongo, bari muri Korine Kinazi, bari mu makorine agiye atandukanye ndetse n'amakomine agiye atandukanye, n'abari Bujumbura. Tubahaye ikaze no kuri Duniani Kote TV. Yes, Bwana Moses. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable, ndabona hano hari amakuru menshi, mukamai hadatu muvandimwe ko ndeba yasaze n'amakuru ra. Bwana Moses, ngiye tutizimbye cyane ngo tugiye kuvuga ibintu byinshi utaravuga impfunyapfu. Yego, hari icyitwa Muvuma de la FDNB. Yego Moses, mana yanjye, ariko amakuru yo ibyo bintu bya Muvuma, yes, aya makuru yo kugicamunsi ko numva ari moto, ibyo bintu bya Muvuma de la FDNB, nyamuneka Moses, biteye agahinda. Abakunzi bari bubone nihanagura mu maso, nibagira ngo hari indi mpamvu. Ni inkuru iteye agahinda y'ibikorwa by'abasirikare ba FDNB bari gukora bafatanyije n'imbonerakure. Iyo Muvuma de la FDNB
FDNB ni ibikorwa biri gukorerwa mu bice byinshi bitandukanye Yego. za Kibitoki hariya mu bice bya za Kamenge mu misozi ya hariya za Kirundo mu bice byinshi bitandukanye mu mujyi wa Bujumbura. Iyi Muvumadera FDNB ikintu igamije ni uguhiga buri mwanzi wese ndetse n'ukekwaho yuko yaba umwanzi. Uti rero birakorwa biti benshi barafatwa bagatwarwa mu buryo butemewe bagahambirwa imigozi, abandi bagazirikwa amapingu bagapakirwa mu mamodoka. Abenshi muri bo ni abaturuka muri za Sudi Kivu, Abanyamurenge. Abenshi muri bo ni Abarundi bivugwa yuko bashyigikiye ba Bunyoni, bashyigikiye abandi banyapolitike batandukanye ba Gatoni Rwasa. Aba bose rero, aba baturage bose kuza nk'umuntu w'umusirikare akaza yiyambariye nkanjye gutya n'ukuntu niyambariye umusivire akaza kubaza ati se ubundi iyo wumvishe Bunyoni wumva iki? Iyo wumvishe Gatoni Rwasa wumva iki? Ugahita uvuga ati ngewe numvishe Gatoni Rwasa numva igihugu cyiza cy'u Burundi, numva iterambere mu gihugu cy'u Burundi, numva guca akarengane. Ipingu ritari kugeramo. Iyo Muvumadera FDNB cyangwa se Muvumadera Imbonerakure nibyo biri gukora icyitwa ibikorwa bya kinyamaswa mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo Bwana Moses turabyinjiramo njye tubisesengura neza, ubwo tokeri mu mfunyamfunyi mubwira impamvu uwitwa Neva, uwitwa Evariste Ndayishimiye, nyuma yo kubona yuko igihugu cye cyajemo icuraburindi, nyuma yo kubona yuko abamurwanya bagiye kumushyira ku irimbukiro, yatangije icyitwa Muvumadera FDNB cyangwa se Imbonerakure. Reka mbivuge nkongorera Bwana Moses, kuko ibi bintu biteye agahinda. Biteye agahinda ngira ngo turaje tubyinjiremo tubive emuziri muzima. Nababwiye ngo aya makuru yo ku gicamunsi araza kuba ari moto, araza kuba ari umuriro, kuko ni amakuru twateguye. Ngira ngo mu kiganiro cya mu gitondo ubwo twari turi muri studio nababwiye yuko umutaalamu Bwana Karemba Aimable atabonetse ariko arimo arategura imiripuko mw'abantu b'Imana. Ngira ngo rero ubwo twazanye nyine mwabyumviye ni moto uyu munsi rwose hano kuri Dunyani Kote TV. Mbabwire ngo baba hose kandi bajye bagira gutya bace mu gikara bavuge bati ariko ahantu mwakwiye ko mubigenza gutya. Moses aya makuru aba yatuvunnye no kuri aba yatuvunnye. Ngiye nkurikije urugendo nkora Moses, nubona ngiye ngarutse muri studio mfite agahinda. Mfite agahinda kakamwenyu ku maso w'umugani w'abakunzi bacu bati banza Karemba yashobora. Ari umuntu wigeze kumbwira uzatanga nimero yawe ajya guha amazi kuje muri studio, ariko ibyo bintu manza twarabyibagiwe, nimero ntiwayitanga. Ubwo ngubwo rwose hari igihe tuzatugera gutya tukaziroha nko muri description cyane pe. Reka twikomereze. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable turaza kugaruka ku byinshi cyane bigiye bitandukanye. I Burundi ni moto turaza no kuba tubyinjiramo, ariko mu buryo bwo kugira ngo tudatindira abantu reka duhite twinjira mu makuru nyirizina. Noneho ubwo impfunyapfunyi nge nari kuvuga nibiza kudukundira amakuru dufite atari yagerwaho Bwana Moses, yose atari wenda hari abantu bakunda impfunyapfunyi. Reka wenda tubasangize kuri izi impfunyapfunyi twateguye. Turagaruka ku kijyanye n'ishyaka rya CNDD FDD ryamaze gucirwamo ibyiciro bitatu bitewe n'uribarizwamo, agace avukamo cyangwa ubwoko akomokamo. Ni ibintu biri kubera ku butaka bw'u Burundi biteye ubwoba. Turagaruka ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB nacyo bivuga yuko cyacitsemo ibyiciro bigera kuri 2. Ese ibi byatangiye bite? Bifitwemo uruhare nande? Turabyinjiramo tubisesengura. Turagaruka ku ruhande abasirikare by'umwihariko aho buri mupaka uraza kuba woherezwa bato y'abasirikare, kandi igihugu cy'u Burundi gifite gihana imbibi n'ibihugu bitatu. Gihana imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kigahana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, gihana imbibi n'igihugu cya Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan. Ni ukuvuga ngo rero ibi bihugu byose mu nama idasanzwe yakozwe ku munsi w'ejo, ni ibihugu byagiye abigenda rwose ku mipaka bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi hoherezwayo abasirikare. Ngira ngo yenda Bwana Karemba Aimable ndaje nabikwereke uburyo ibi bikorwa byakozwemo ubirebe, kuko ni bimwe mu byo n'ubundi twari turimo. Ngira ngo urabona yuko abasirikare ba mbere amakuru mfite nuko bari hano hafi neza muri Korine Munanira, ni 300 baje ihuza n'abari bari ahitwa ngo muri Korine ya Mpungwe, barangije barazamuka bazano za Munanira
urabona yuko ari munana neza ikora neza hano za Burundi ndetse unaciye no muri no mihanda yitwa za Ruyigi nawe ushobora kugera mu Burundi. Abandi ngira ngo hano ngira ngo urabona yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora hano kuri za Uvira. Urabona yuko ikora hano kuri za Uvira, urabibona irakora hano kuri za Uvira. Impamvu banakubwira ati buriya umuntu uri hano muri Uvira ashobora kurasa Bujumbura, urabona yuko umujyi wa Bujumbura urasa Uvira byaba ari ibintu byoroshye cyane, byaba ari ibintu byoroshye cyane rwose, ngira ngo urimo urabibona. Ni ukuvuga ngo ahandi rero ni hano mu Rwanda, urabona u Rwanda uburyo ruhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, uri kubibona aho hose. Bikanavuga yuko ibyo bice byegereye u Rwanda birinzwe na FDLR. None si ibintu bizwi. Ni ukuvuga ngo iyi mihanda ya hano za Rugazi n'ahitwa za Ngara, aho bita za Muhambura, aho hose na za Cibitoki FDLR ntizihari. Ahase ntihari ikigo cya gisirikare za Cibitoki, ahase ntihari FDLR. Ni ukuvuga ngo iyi mihanda nyine irinzwe na FDLR mu buryo rwose bwo kugira ngo mu gihe haba habayeho saga FDLR isubize ibitero inyuma, byabasaga za Red Tabara, byabasaga z'abantu bagiye batandukanye. Biranyumvira Moses, nawe ugiye kuba nka nuza nka Everest Ndayishimiye ngo Red Tabara mu Rwanda. Oya, Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi. Sawa. Iri mu gihugu cy'u Burundi kuko niba gutuma inzingo twanyumva muri studio nirukana. Oya, Red Tabara iri mu gihugu cy'u Burundi, Burundi ni iwabo, ahandi ni mu gihugu cya Kongo. Kuko nese mu Rwanda bari boherezayo igisirikare, Colonel Aroni Ndayishimiye yagiye kurwanya iki muri Sud Kivu. Nese mu Rwanda hari ubwo bigeze bahamuzanaga ajya guhiga Red Tabara, aho baziri niho bamwohereje. Kuko yavuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko bwana Moses, ikintu ngiye ndi kubona twasiri hano za Cibitoki. Cibitoki tubona yuko igisirikare cy'u Burundi gifite pressure ikomeye cyane, kuko dushingire kuri strong weapons cyangwa se intwaro zifite imbaraga zidasanzwe ziri kuzanwa ama BM21, BM12 biri kuvuga yuko ayari ari mu bigo bya gisirikare bindi bitandukanye byose ari kuzanwa mu bice byegera umupaka w'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, mu bice bya za Uvira. Izindi ntwaro ngo ziri kuzana hano za Cibitoki, urumva. Ariko nanone ibi bikavuga yuko ari gukorwa ku ruhande rwitwa Everest Ndayishimiye, kugaragaza yuko ibice byose byegereye aho babeshya yuko hari umwanzi, kugira ngo bazibe cya cyuho cyo gukomeza babeshya abaturage yuko bije ngari yabo bari kwishora mu bijyanye n'icyitwa umutekano, ko bavuga yuko bageraniwe, bavuga yuko ngo bafite umutekano muke, kandi bari kwikanga yuko umwanzi ashobora kuba yaturuka mu mpande n'impande. Kandi nyamara Everest Ndayishimiye akabeshya ko agiye kugura intwaro agategera South Africa, agakodesha nka cya BM12 nka bya BM12 akabizana, agahita asaguramo nka miliyoni 100 z'amadolari, agahita zishora mu mari di. Kayigurira amazu. Ariko uriya mugabo w'umucuruzi ni ubwa mbere nabona umuperezida uzi gucuruza agacuruza n'abaturage. Ndetse iyo atojeje imboni yakora akazitoza icyumweru akazohereza muri RDC si amabuye kwa Kisekedi. Nawe kwa Kisekedi ariko aya Warikare yamukozeho. M23 amenye yuko yigaruriye yisubije centre ya Warikare. Nyuma yuko irwaniye Nyamakombora ikarwanira Nyanzira ku muhanda hano RP 1150. Ariko se uzamuka za Petro Burayi na ya Warikare gusa. Ibaza umurundi bahereye muri za Bwiza. Ruwayize ibyo bamukoreye. Ayitwa muri za Numbi na za Rumbishi muri bya birombe by'amayagaciro barahondagura. Umurundi bamusanze muri Sud Kivu. Ibyo bamukore ni akamaramazi. Ariko se hari n'abantu bihambira. Barababwira bano Barundi ariko bihangana cyane. Iyo tuvuga ko Barundi abaturage babo bagiye batwihanganira, njya mbona yuko ari naho bidashimisha, ariko twebwe ntabwo twaje kubakinira ku mubyimba cyangwa se bavuga gutya harya. No kubakina ku mubyimba bavuga kubashinyagurira. Ntabwo twe twaje kubashinyagurira, ahubwo tuba tuvuga ukuri. Tugenzwa n'ukuri hano, tuba tugira ngo tuba updating mumenye n'ibintu rwose. Wowe wibereyeho ngo za Cibitoki uryamye mu bikorwa bya runaka, ujye umenya n'ibintu ukuntu bihagaze rwose. Ariko n'icyo Abarundi baba babizi, kuko byinshi biba babireba, dore yuko hara mu Kirundo za Cibitoki abaturage babo bajyaga banganiza bavuga bati araza akaduhereza utunga akaduhereza umuceri. Ariko ntitwirengagije ko kubaka amashuri no kubaka ibitaro byakagize umumaro ku ruhande rwacu n'imihanda yagira uruhare mu bikorwa remezo byatuma twigura umuceri n'utwo tuwunga twabigeraho cyangwa se yabitugezaho.
tugaceceka kuko nta yandi mahitamo tuba dufite. Yes, ngira ngo ku muhanga bw'ibyuma baze kuturebera ku minota kugira ngo ibintu bize bigenda neza muri rusange. Bwana Kalimba Aimable, aha ndagira ngo banze unyinjire muri CNDD-FDD. Ese ibi bintu biraza gutuma CNDD-FDD irangiza umwaka w'ibihumbi 2026 na 2027 kugira ngo amatora abe itari yacikamo ibice? Moses mumfunyapfunyi twabigarutseho nkubwira yuko CNDD-FDD yamaze gucikamo ibyiciro bitatu. Ibisobanuro: icyiciro cya mbere mu byiciro bitatu, hari icyiciro gihagaze kwitwa Evariste Ndayishimiye 100%. Icyo ni icyemera amacakubiri aganisha ku ivanguramoko. Icyo ni icyiciro navuga yuko gihagaze cyane ku nyungu bari gukura kuri Evariste Ndayishimiye, bikavuga yuko icyo cyiciro nibuza habarurwa abagera ku kwizanisha 29%. Urumva yuko Evariste Ndayishimiye imibare y'abantu bamushyigikiye ni mike, uretse kuba nyine yarubatse igitinyiro na bya bindi bya yasuri ikanganye na political potential, ariko nanone political potential idafite igisobanuro kizima, kuko rwose political potential idashingiye ku gutabara abaturage no gushaka igisubizo igihugu cyawe, iyo political potential rwose ahari indemuka. Hari ikindi cyiciro cya kabiri kubahagaze ku ruhande rwitwa Agathon Rwasa n'abandi banyapolitiki batandukanye. Hakaba ikindi cyiciro cya gatatu kidafite aho gihagaze, babandi bavuga bati twebwe turi imbera byose. Harya abayehova nibo bantu bakajya bagira icyo cyiciro cy'imbera byose. Bwana Moses, icyo nicyo cyiciro kibi, icyo kiragatsindwa n'Imana kuko ntabwo umenya ubusoje ngo bigenze biti. Ubu nicyo kibazo witwa Evariste Ndayishimiye afite. Yes, birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo Bwana Kalimba Aimable, ibindi tutavuze turaza kubivuga mu kanya gato kari buze kamushimire dusoreza. Yes, urakoze cyane Bwana Moses. Murakoze cyane.